Assalamualaikum. Good afternoon. Amir boleh jadi baby sister? Babysitter. Tak kira lah. Belum ada lagi pencabar yang setanding dengan I. Hello, bedak magic. Ni ada... Disgusting. Bedak ajaib? You know who? Who? You know who? The slow metal. Kereta. Abang memang bosan dan gagap. Kak Yusni tu bully Abang Yuno ke? Rancangan 15 tahun kita. Kita nak ada 6 anak. No. Wait, what? Bedak Nino akan berlawan selama-lamanya. Sedikit pun tiada kata. Kita lawan!